želio bih da iskoristim ovu priliku da još jednom izjavim saučešće porodicama nastradalih. Želim da se zahvalim premijeru Nikšiću, članovima Vlade Federacije, poslaniku u državnom parlamentu Imamoviću i svima koji su došli danas da nam pruže podršku u jednoj od najvećih tragedija koja je zadesila grad Tuzlu u skorije vrijeme, tragedija u kojoj smo, nažalost, sinoć i jutros izgubili 11 života, preko 35 je hospitaliziranih u lakšem i težem stanju i želim od sveg srca da zahvalim na posjeti, na podršci o kojoj smo govorili, a koja će uslijediti nakon što uradimo analizu stanja, gdje bih ja trebao da imam informacije do 14 sati i gdje ćemo nakon toga definisati određene odluke. Vlada, federacije i resorna ministarstva su stavila na raspolaganje sve svoje kapacitete u okviru ustavnih i zakonskih ovlaštenja da pomognu građankama i građanima Tuzle, posebno unesrećenima, i hvala im na tome. To mogu samo veliki ljudi koji vole svoju državu i koji vole građanke i građane države u kojoj žive. Nažalost, imat ćemo kratkoročnih i dugoročnih mjera koje ćemo morati da definišemo, a ona koja nam je danas najvažnija jeste da kvalitetno zbrinemo štićenike našeg doma penzionera, na čemu se aktivno radi od jutarnjih sati i na dobrom smo putu da to uradimo. Želim da se zahvalim također svim privrednim subjektima, građanima koji neprestano šalju poruke, podrške i otvaraju vrata za pomoć svim onima kojima je pomoć potrebna, ali bih vas sve zamolio, dok ne napravimo konkretne planove, onda ćemo znati tačno šta nam treba. Hvala premijeru još jednom na dolasku i ne samo na dolasku, hvala vam na kompletnoj podršci koju ste do sada pružali, a posebno u ovom teškom vremenu. Moram da naglasim da premijer nije želio da napravimo preskonferenciju ili je došao ovdje da pomogne, a ne da u medije daje bilo kakvu izjavu, ali zbog vašeg insistiranja smo napravili ovu preskonferenciju. Hvala vam.